màggal gi màggal ko wér daal di koy dundal di jàng kay ñaan kay bernde topp ndigal. Bamba rek ay Bamba, Bamba rek ay Bamba. jëmm la joo xam ne léppam suñu borom a ko defal kennal ko ci biir ak biti kon moom ñun amuñu lu ñu sant ko biir ak sant ko biti. Sëriñ Bamba diggam ak alquran doy na ndamal lislaam dafa daal di yeesal njàngaleem alquran fu ne ci àddina ay gone yu ndaw di ko jàng di ko mokkal ci mokkal yu sell di ko bind si duñu ko xool ngir jëmmi yàlla diglul waxi sëriñ bi kitaabun karimun min karimin mukarrimin kufiitu bil aada wa zamba wa shirka wax na ne yàlla sunu borom mi boromu tedd nga moo mee di terale defal na ko ci tawfiqu alquran ak musal ci lépp loo xam ne bàkkaar la waxumal ak bokkaale jàng alquran mooy la jiitu ci ndigalal màggal 18 safar. الشيخ الخديم والقرآن الكريم ما أكرمها من علاقة جرت بينه وبين الكتاب العزيز القرآن الكريم علاقة حب وخدمة له علاقة حب لأهله واحترامهم حيث جعلهم فوق أعناق الجميع لأنهم هم أهل الله وخاصته مما جعل الله في أتباعه حفاظا بارعين في المسابقات رائعين ببركة هذه الهمة العالية والاهتمام به حيث كان يقول كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به الأعداء والذنب والشرك 18 صفر. Son attachement pour le Saint-Coran est révélateur de la grande victoire de l'islam. Il a œuvré pour réhabiliter l'enseignement du Saint-Coran et grâce à lui, des enfants à travers le monde entier le mémorisent et le reproduisent de mémoire dans l'adoration de Dieu et en hommage à la meilleure des créatures, Muhammad, paix et salut sur lui. Écoute la parole du Cheikh. Voici un livre honorable en provenance du tout généreux qui honore et grâce auquel je suis préservé du péché de l'associationnisme. La lecture du Coran est l'acte 1 des recommandations du Magal. Ne l'oublie pas. 18 Safar. Sheikh Bamba trabajó para rehabilitar la enseñanza del Sagrado Corán y gracias a él los niños de todo el mundo lo memorizan y reproducen de memoria en adoración a Dios y en homenaje a la mejor de las criaturas, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Bamba dice, es un libro honorable del todo conocido a través del cual soy preservado del pecado y del asociacionismo. Leer el Corán es la primera recomendación del Magal, no lo olvides. 18 Safar. Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul e sofe yanu manjene na so sofa alquran e jat e kan kan jabu yej beti islam akila ka karanga kan manjene na karanga alquran e ku kan kan ja kunyi kan manjene kan menge keti duniye ku ngolen ku karang alquran e ku ngolen ku tankayo me di ku mang abonya temite ayno mi rasul sallallahu alaihi wasallam akila Cheikh Ahmadou Bamba nane de livre yan manjene ene alquran e kano kan jat e pak di si junubes di wayana mi ko joja kan manjene ka Cheikh Bamba aparlahum na alquran alal tandigil ndam l'islam akem cek ba ñew datin ba xate bandong anjangan amoknan ambindan tonga kiran fot na padax rog fa jukal atulerum hamad nan gilwe ke sinno xelayna asafete du lay inor na rog ba mat o paax na tedlita taxna muj na bakad fa bokale yaga koy ndigal len magal fe acang alquran aduten 18 safar. Cheikh Bamba mbaari mum faade qur'ana tedduɗo holliri woni islam mawninde ɗum taki o liggima faade wurtinde janginde qur'an o ɗum saabi ɓe jaaɗa aduna e fof cukale mum ko jimone ɓe bindide ɓe ndewi hen Allah e siftorde ɓurɗo windere nde Muhammad sallallahu alaihi wasallam hetto konngol mungol deftere teddunde ndeni immina to teddur homde teddin ɗum woɗɗini kala ko Allah haadi jangude qur'an woni hunde adina maggale woto yejjid ɗum 18 safar. Sheikh Bamba, его привязанность к священному Корану свидетельствует о великой победе ислама. Он работал над реабилитацией учения священного Корана, и благодаря ему дети всего мира запоминают его и воспроизводят по памяти поклонение Богу и почтение к лучшему из созданий Мухаммад. Послушайте слава Шейха. Вот почетная книга у всех седров, кто почитает и благодаря которой я сохраняюсь от греха и ассоциативности. Чтение Корана является актом от на рекомендации Магал. Не забывайте его. 18 Сафар.
Sheikh Bamba, il suo attaccamento al Santo Corano è indicativo della grande vittoria dell'Islam. Ha lavorato per riabilitare l'insegnamento del Corano e grazie a lui i bambini di tutto il mondo lo memorizzano e lo ripetono a memoria nell'adorazione di Dio e in omaggio alla migliore delle creature, Muhammad. Ascolta le parole di Sheikh Bamba. Ecco un libro onorevole, del tutto generoso, grazie al quale sono preservato dal peccato e dall'associazionismo. La lettura del Corano è il primo delle raccomandazioni del Maggal, non dimenticartelo, di Zuzafar. Sheikh Bambas Verbundenheit mit dem Heiligen Koran offenbart den großen Sieg des Islam. Er setzte sich dafür ein, die Lehre des Heiligen Korans zu rehabilitieren. Ihm ist zu verdanken, dass Kinder auf der ganzen Welt seine Lehre auswendig lernen und wiedergeben, um Gott anzubeten und das Beste aller Anhänger zu ehren. Muhammad Frieden sei auf ihm. Höre auf den Sheikh, dies ist ein ehrenwertes Buch. Das Lesen des Koran ist der erste Akt der Maggal-Empfehlungen. Vergiss das nicht, die Südsafar. Sheikh Bamba ta tui gu lan jing da yi lian piao ming le is lian chou wei da seng li ta che li yi hui fu gu lan jing da chiao yi ting ting Sheikh的话这是一本广东的书来自所有刚开的人我因这本书而免于罪恶和联想阅读古兰经是马格建议第一幕不要忘记沙发儿18号màggal gi màggal ko wér daal di koy dundal di jàng kay ñaan kay bernde topp ndigal Bamba rek ay Bamba Bamba rek ay Bamba jëmm la yoo xam ne léppam suñu borom a ko defal kennal ko ci biir ak biti kon moom ñun amuñu lu ñu sant ko biir ak sant ko biti